大家平安，要家外读错个jam naman nama kajinana sulivat. Saka tu错个jam naman orita supina kainwa cemas. Ima zaitwa sini pakalan te Yohana turu. Ima zaitwa tapuru katu shiva suratan. Ima zaitwa ita karan patu tapuru karan. 启示录19章1到10节。Api teveli langa taichu. Naramandakan tuazwa marulinga wanga pasi aca-aca nua turubwa na maapu-upui dari babau. Ibu amaya tutsu, haleluya, paseli, ligu, picur, na kemasi tuaca cemas. Ayatwa azwa, pina papenepentan ni maju, pauli desaka nangwa angata. Ayatwa na papapene tanga ti maju tuanzwa na marigu manganga vavayan mavana na lemukuya-kuya tay katsawan tua ngangan ni maju au pinatavunganga noa cemas ti maju tua inician tua sa sekaulan noa cemas ayaya au ivuanan uta ti maju tia maju haleluya azwa nakamasi tua linaman tua zwa vavayan putsu-putsu langa pate mamiling aya pai azwa man 20 kato sepat namasan parengan kato azwa sepat amuji-uji kemubu ngapa alai tua zwa cemas ana emerad itu iradan sa ivu amen haleluya aya pai maranda uta azwa linga wa kemasi tua iradan wa huangti amaya tutsu timuna sa sekaulana mapula tenua cemas ka timuna na markut tua no paalai taya maju ana mapaalai cau-cau katwa inika na mapaalai samparavatsu tua ta cemas ayah pai naramandakan tua nakiparu lingau na turuwa rawa sa cau-cau saka nakiparu lingau na marka aca azalum saka nakiparu lingau na marka pasa itu serara amaya tutsu ibu haleluya ayatwa ata marereng ata lapu picura na cemas kisang huanti yanga Karvarvai, Kapuzang-zangari, Samparavaci, Tea Madu, Ayatwa, Madalunanga, si Putskelan, Noazwa alaka iyo, au azwa uri Putskelan ni maju, Vavayan, nama kapadiranga, au pinavayananga, timaju tua uri sikava, gari-giri-giri, nangwangwa, ayah. Au aichua kawa sini pakiamau toa na ngwangwa kinudan noa piniri noa semasa ta'ala-alan pai azwa sa sekaulani tari babau pada zeka tetanuakan namaya tusu na mangwa azwa maraka dinalungan toa kinijama ya rangki toa putskedskel noa alaka iyo ayau benci ayai naken au ivu uta tanuaken aichu kai si avivu noa cemal saka pauli dangata aya pai kemebungaken te ayau uri paalai te maju manu mayatutsu ibu manu mayatutsu ibu ti maju mayangata mayata zwa na masan sa sekaulan naken uta na mayaken tanusung katwa zwa pasususu tua zwa sini paskelang ni Yesu turu markasu betek palayu tua cemas sakamaya ayai naken ayatwa azwa nakamasi tua vavaka si pakelaklang ta patara cemas mavana zwa sini pas kedang ni Yesu turu
爱出开暖什么？新为起嘛在多启示录的19章1到10节。都出啊，大家们sini patarvan dan ujian 唯一尊荣上帝，唯一尊荣上帝。既然每个信徒都具有祭司的职分，都是上帝的仆人，那么福音真理的启示就不只是向传道人揭露。每个仆人应该都有其职分和责任。这提醒每一位基督徒，在相信耶稣启示的福音真理后，自己的生命有得到真实的改变和成长吗？在受教、学习、被服务的同时，是否更被基督的真理感动，乐意站出来参与圣工，服侍他人？是那样当今读出个点嘛点嘛，是你把保利奥点女点。Jejen nama sarutin tuata cemas, nama tuluitin, na ki tuluitin, na vekangati na ki pusensengan, ayatwa sa sekolanitin tuata cemas， 我们都是上帝的仆人。Akitina teli acanga tuata sipacunan, akitina na masivarunga ki sekol, ki pusensengan tua sensengan tua cemas, aveka pusara te tuati mai manga, sinaya tanutin。阿克蒂娜呢有更多的真理的感动，阿克蒂娜那人们多多的撒乱，撒干那马盖蒂娜心甘乐意的为上帝服侍，是那样等等都说个点嘛点嘛，那蒂娜那kemelan多是你把保利奥，是你把在这个点蒂娜嘛波拉的提数那第根。Sakato说个点嘛点嘛，那是你给是你把给那么点点。我较常跟着世界潮流走，还是更多倾听耶稣真理的启示？我的眼光是否经常羡慕人为形塑的身份地位，潜意识地将人区分阶级？是自卑还是逃避责任的心态，使自己不乐意服侍？是那样讲的都出啊，大家们阿鲁达给你们的命。是自卑还是逃避责任的心态，使自己不乐意服侍？是那样点定萨嘎改努力，疼爱世上所有人的上帝，感谢你愿意拣选我成为你的仆人，求你赐予力量，使我勇敢承接呼召和职分，在小事上学习忠心，谦卑敬拜。生活中见证主爱，奉主名求，阿门。Mali tu soka teman-teman nama kaitana misala selanga sumupu akilarwai tu soa pinavai no semasa kai saka nama sijuatin to pada jika tenua semasa na penakarwarwa kai lana cakamelan to ata sikini ana cakamelantin to ata sarwani te ayaw to cemas latina nakisamola mapulat latina nakiparai 有更多的感动，有更多的服侍，伊嘛在大家教会，伊嘛在大家inalan，伊嘛在大家kina cumkalan，aya kana pasemarau pau picul tisu na tiaken，saka latina na suliva，都出 tiakina edavan，大家平安。